Ikakuaje tukakula nyama ya paka? Na nima gutiri urirotonwo kuona nyama cia nareo cia ng'ombe cia mbũri na riu cia ndigiri, no gutiri uri weciria nyama cia nyau no ituike gitoero nginyanagia umuthi riria aikari a Naikuru mamenyire makoretwo makigangara na thambutha cia nyama ya nyau thutha wa kuhithukira mundurume umwe uria unyitekanire agithinja nyau mwena uyu, undu uria utigite aikari aya na kimako kinene. Acha tuika hivi. Toa mguu ya nyuma. Ino ti thungura James Mukangi anyitite, indi ni nyau iria ekubangite ituike nyama iria aturite endagiria arugi a thambutha mikawa-ini mwena wa Naikuru. Wapi ile kisu ulikuwa unatumia kuchinja naye? Umetukuliwa pale juu. Ota mutugo uyu niguo wira uria eyonagira uboco wake wa o muthenya, undu uria utanakinyanira muthenya wa umuthi thutha wa gwikora giterengi-ini kia muingi uria umuhihinyire nginyanagia obura kuria akoretwo akiendia nyama ici iria icokaga kuthika hari urugi wa thambutha. Na uthaga tau pale Kariara. Wapi? Kariara. Kama moja ukitoa ngozi ni 500. Nimeuza wengi. Karibu 1000 hivi. Wakichika tu wana nini? Wanachinja. Makiaria maiyuritwo ni matuko ya maigi, aikari aya ni maugite ungumania niguo kihumo gia giko giki, amu gutiri mundu witikiritio kwendia nyama itari ndore ni ndagitari wa nyama. Ikiwa anasema ilikuwa ni jambo ambalo amelizoea, namaanisha kuwa vyakula ambavyo vinauzwa katika sehemu zingine hasa katika mji huu wa Naikuru kidogo ni vya kutamausha. Kwa sababu anasema ako na soko ambao huwa anapeleka na ametueleza amechinja takriban paka zaidi ya 1000. Kila siku mtu anakula nyama ya paka, ni hatari. Tusiwe tunakula vitu vya barabarani kwa hoteli sira hatujui, na Mungu atusaidie tuwe na hekima tupate kujua yale tunatumia. Agikomithia giko giki ndagitari wa mahiu kaunti-ini ya Naikuru uria nowe muikariri giti wa kiama kia mahiu Githoi Kaba oigite nyama ya nyau tijitikirie kuthirwo ni muingi na ni ugwati munene, akiuga mundurume ucio hamwe na madagitari a guthurima nyama mwena uyu mabati gukinyukirio ikinya ria kiwatho. This is criminal, and in fact according to the Police Act it's criminal. It's also against the law according to the Meat Control Act. According to the public health, it's also illegal to eat uninspected meat and also to eat meat from animals which are not prescribed to be food animal. Ihinda-ini riri mwikuiro yo ahingiritwo ceceni-ini ya borithi ya Central mwena wa Naikuru etereirie gukinyio igoti-ini muthenya wa rucio.